Bueno, kaixo, egun on denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a los medios que habéis venido, a Oriamendi y a los pelotaris que estáis presentes, eskerrik asko, benetan. Hoy nos hemos juntado aquí para anunciar la celebración del primer festival de remonte en la historia del municipio de Lasarte Oria. Acoger un festival de remonte por primera vez en Lasarte Oria es un motivo de orgullo para este ayuntamiento. Esta cita no solo representa una oportunidad para nuestros vecinos para que nuestros vecinos y vecinas conozcan una modalidad tan espectacular como la del remonte, sino que también encaja perfectamente con nuestra apuesta por seguir ampliando y diversificando la oferta deportiva del municipio. El remonte es parte de la tradición de nuestro territorio y, sin embargo, no es habitual poder disfrutar de este tipo de partidos en nuestro pueblo. Por eso nos parece muy positivo colaborar en iniciativas que contribuyen a acercar el deporte a toda la ciudadanía, tanto desde una perspectiva cultural como de ocio y de convivencia. Quiero agradecer sinceramente a la promotora Oriamendi su labor por la organización de este evento y a los pelotaris participantes por brindarnos la oportunidad de vivir en Lasarte Oria una jornada que será histórica para el deporte local. Y luego animar a toda la ciudadanía a que acuda el viernes al frontón municipal para disfrutar en directo de este gran espectáculo. Y os paso con Guisalde, la concejal de deportes, que os comentará lo que te estoy oportuno. Bueno, eskerrik asko Agustin, niri gustatuko litzaiteke azpimarratzea, erremontea, gure tradizioan oso garrantzitsua dela. Zoritxarrez ez daukagu aukera beti partidu ikaragarri hauek zuzenean ikustea. Horregatikan gaur guri oso zoriontsu gaude, Lasarte Oriako herritarrei aukera hau eskaintzeagatik eta Kirol departamentutikan hau da gure apuesta, pixkat beste kirol mota herritarrei eskertzea. Erremonte herriz herri. Erremontez herriz herri ostiral honetan Lasarte Orian egongo da. 4 bikote osatzen dituzten 8 erremontari bikainak eta oso ezagunak egongo dira gurekin, 2 partido egingo dute. Noiz izango da? Ostiral honetan arratsaldeko 7:00 Michelingo kiroldegian. Pilotalekuan, sarrerak doainik dira, ez da ezer ordaindu behar. Horregaitikan ni aholkitzen dizuet pixkat lehenago etortzeko eta zuen sarrera eskuan edukitzeko, oso garrantzitsua delako. Eta bueno, beti bezala animatzea, ostiral honetan arratsaldea ekarriko kirola hau beraiekin egoteko. Eta bueno, gutxiago esateko, Oriamendiri emango diotitza, eskertu ere gurekin egoteagatik eta zuen satitxoa Lasarte Orian usteagatik, eta espero dut gehiagotan egotea. Eta bueno, hitza pasako diet berai, eskerrik asko benetan, eta itxoten zaituztet ostiralean arratsaldeko 7:00. Eskerrik asko, egunon guztioi, lehendabizi Oriamenditik eskerrak eman Lasarteko udalari, bai Agustin alkateari, bai Goizane zinegotzeari, aurten herriz herriko jaialdia hemen Lasarten lehen aldiz egiteagatik. Guretzat, erremontari herriz herri proiektua, erremontea zabaltzeko modu bat da, eta jendea ezagutzeko modua ere bai, ez? Eta, horretarako herrien laguntza eta konpromisoa behar dugu jaialdia antolatzeko, eta aurten lehen aldiz, zorionez, Lasarten egingo dugu jaialdia, pilotariak irrigitan, guk ere bai, dena antolatuta ostiraleako, eta Lasarteko jendea animatu, ostiralean, 7:00 jaialdia ikustera, eta erremonteaz gozatzea. Eskerrik asko. Galderaren bat, ¿no? Está bienvenida tu pregunta porque realmente es complicado el acceso, ¿eh? Estamos de obras, todo el mundo sabe que estamos con el nuevo polideportivo y estará perfectamente indicado por dónde tendrán que pasar. Que no se preocupen por eso, que van a estar ahí medio en la obra, medio fuera. Obretan gaude, baina guretzako oso garrantzitsua zen erremontea ekartzea, orduan, egin dugu horrela, eta horren urterako espero dugu postat hobiko hau urtea, eta beste erremonte beste partidu bat egitea beste egoera batekin, baina honetan egin dugu lehentasuna erremontea Lasarte Oriara eskaintzeko. Orduan, alkateari eta eskerrik asko, zuri ere bai alkatea. Zuri ere bai. Bueno, pues eskerrik asko, si no más preguntas, eskerrik asko.